eni masama eto ye nua bema Kofi Adoma ewo doma ahinkro na ahemfo ne de omudwumedi a ye nua bema Kofi Adoma de nso wo ya de wo saa enema na ye ka journalist a wo bo adwumaden pa ye nua bema Kofi Adoma eye one of them na abedwa na ekoso na mse tuo tutuo bi ekoso ma etuo ekogu ye nua bema Kofi enimende eninu ehonsem eye bebre we na ye nua ba Fiaswas nega se wodi aduabo kese pa ebeto ntentan so ama wiase asantefuo nyina se wa wonima obeyi u dime obeyi 1 cedi e de akobo Kofi Adoma no no me pa de bi nka won wasefuo nyina because Kofi Adoma obi ansoma no se won kosa ho no no ani sika pe akwa akope na ede ne koduru sa ho na wakɔgye n'ani so akɔfa saa de no de ato no so nti asantefuo ono afia de nsese ne bu se wo ya asantini sankrato we ekwa akodu otumfo ho nyina se wa asantini bi obeyi 1 cedi krade aboa Kofi Adoma no enno me nka won wasefuo nyina ano odin no yente sister Fiamra me se asem na koso no e ma asantini bi ani ne kapre emfa ma Kofi Adoma one domafo akobo apam Doma hini no ni ho boya no so ho Kofi work for Angel TV they didn't send him to Doma. Angel TV for Oman send Kofi to Doma. Obie ni wa wasuma Kofi TV e wo Doma. Ena man santini bia ni ne kapre. Abunu fuel. En to kwana mo ni asante fo ko no modi bem ma wini. Abunu fuel Doma fuel. Doma fuel. And to kwana muni asante fo ko ne mamudi mo ya mamudi bim afei na mere na so mo ncha mo bobro mo na de Kofi TV yire na nanu ya wo si studio ma ni kunu ane skana sa me dia no asante fo asem en fire je bien je balbou en fire ho asem en fire ho Messi Kofi ko plawo menshia infia en kian seseska en kaskada Kofi be ya wanwade Kofi okopra o menshia infia en kian la sulala en van chano en ka asante fu hene tie kasa no aye try to shout aye na asante hene otumfo nyame kase en ko be ya phone call e be ya from the king to a doctor no wabusa say bills na ye saying na se na nakwa movie obetimi afre ye bobo for his upon so for kwana kwhwe bill we mame and honorable despite and for his upon we didn't have a choice down to pay because omo ya santa for mema woni pani ba ko na wo video mu do ma fuel modibim and to kwana santa for ni asem so manam ni enka jam se ma wini na emom se na mo pese mutututuo enti se di otumfo to bi wo menhia na mebo a monkowe Kofi e wo ya santini me ka otumfo ntam di guso wo ya santini a me ka sikadantam adi guso wo ye ka pre e de boasa Kofi TV problem ya e ma wo anu abrabo mu da na se wo ya santini na sisa da la sula na mo ye no wo de ka pre be kwa kochem because yet ye baby na domafo so aye so ntokwa atemnidio omo die bi wa pinso yet ye omo so aye so ntokwa enti me ame asantini this wabusu apani hunsa enfra asase ya me ka otumfo ntam kase de to wababo so wo de afadi agro wo abayi kapre me ka sikadantam de to so me ka otumfo ntam kase de to so wo yi kapre de support sa Kofi TV amade ya domafo so aye so ko anana no ma boni ya wo e ma hu anu da e ma hu ntimi yensam afo moja omokodeji asante mano e ma hu mo ska no da mesi me ko tu fontam kase ana ndi ku so anope sika e ma nana no ma hu anu da wo hu anu da wa be yi ka pesa we asante ni ba na wa fu masum sikada ko sikada Kofi na obi so aye so do ma maye so aye so ko na wo di usika ko support de me call to fontam kasi o e ma hu no da wanim ni wachi
ya de tie baby o ya asante for de tie baby na de ban so e be ma mo pia do ma fo mo di nkunim afi na mo nkokoden mo nkyere se mo ohene mo nkyere se do ma yo man mo nkyere se do ma ayo man e ma santini bia ni ne kapro na be hye wo busua se me kotomfo na nanom ntamkase dugu so do ma fo ya asantefo eni asante ni mantia na na akoye tamfo camp na akonya asema na ye akoye adwuma de amawo wo de oya asantini am se maka na nanom ntamkase agu so try na wa be young fast na wenu ho obo di atanu atia na do ma fo ne be so aye sokon otomfo ankoka obi a o do ma fo ne be so aye sokon eni amoma di bem na mo nsa wo ya asantini ba na ase wo koyi kapre de ma kontomfo ntamkase e de ato wa brabo so wo ba wo de besi esa kwesi de anso amoma nkogunsa se na nanom ni atamfo ni wo ya santini na yi kapre wo se skani mu a e na bo me se me kana nanom ntamkase e de to so me kasika dwa so ntamkase to so na me kontomfo ntamkase e de to so you want person na fa ko tribes ni enu ku na wako ba bi ni abo otu apesa na tribe na be hwa mo anjimi na hey asantini bi anjimi yo mo ya smart de me ka mate de me ka no ye ni jimi ni o ya asantini ti de me ka no o ya boa yesterday abuno fofom na nsi fom na mo nya sajuwe na ye ni wu cause asante for de mo fom ya wo buno fom wo skapa mo fom na nsi fom na mo nya we pa danso abia mo ko abetinya ye monye na ya niwu okunwe na asante kon sister Fia say wo ya asante ni nti obi amanyin no kobo kram wa Koffi Adoma Mr. say wo no sister Fia ya adwenya na let's say wo comment be ba Attention TV na wasan so subscribe aba ye channel no so na adwuma no ya hwe abom ekwe ntwa makram